Longri long pada joini apran ki dam nang karlitang bidia sing lek the ki thitang bangar pum amithang hem nang chelelo. Assam ben Meghalaya adu ya hoi klar dak pen ang thek ki som tan thek the joksi piniar ni lapuson ki man lopusi usuka song pen ningche. Duarbagori BJP sahem ki miki kimji aphan sai ki pangching. Amar Jivan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long ponik ji. Lapenan parta nang lina hok damde hem totlun pen nang li hem an nang ke pathon kok mate home delivery our sai setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jivan. Ko ana ne kisu kecelang pen setami mimi lasela. Mar jawon adawai kicu pensi am ta chu itek lo ijakong ta dun lo engke du ta dun misen lo si churu lo la na ki pidma atuma phan sitame si ning sampit lo sila sadawai ke anatum an sitame enak ni si ni thang sitame chela khalo pen isi ke arnam ahir jo melu si chela khalong lu si sadawai ke kichobang putin na bang sitame ajakong ta doji apen ang ta chuthekji apen kamat tha sitame matha plot asomsi non chetheklong lo Klar dak pen kachini ji aphan troxy phaiwe hini trop pho phaiwe troxy ner kapalong humri ignon kardom pinikarbi prime time birtang ton pen arjik tha Pini phaikuni ni phaing kora player ni kedam tang phaikuni ni phaing kora hiniar ni Meghalaya pen West Karbiang long ahoyalong kechar wojok apran kedam nang khayanok be karlitang bidia sing lekthe ki thitanga bangar pum amithanga hem nang cheletang lo Karbiang long Autonomous Council EM Retacing hilapen EM Amar Singh tiso ahem along humri damsi ahem asoratoma phan aning ke parung dam Bangso ka humri dam along CEM Relief Fund pen karlitang bidia sing lekthe ahem asoratoma phan lak pho tang ka achek pajir tekang lo Karbiang long Autonomous Council EM Retacing hi pen pherangkia tumaphan ki pachini pona tengke karlitang bidia sing lekthe ahema soratumaphan CEM Relief Fund pen tangka pipajer ponlo lapen ahema soratumaphan prabjin pen vorengang hoi pek ponpo lapen aduya hoya puthake pachini tengke Karbiang long Autonomous Council CEM kaning jevera sonsi Karbiang long along leke chujeng pajirta banga phan pipe pusi pachini Dak Council pen CM Relief Fund pen ex gracia nak ko tangka dak kono pen hema sorot maphan singki chetan pen alang ni tan kosansi gorenga war sai ki pipun jima halam ta dak langsing si pinu ke mean ki pe penap si piji alang ni tu matona rapiching ho si militum pini ke dam tuju pola si penap si अच्छा सर दे ला बॉर्डर पुथा कना तुम पिले कुबु के से बॉर्डर पुथा का बांग के तुम के kai ke ta kli tum kiching hon ning che thenai Dr. Tuliram Bang alang ni kai ke ta ning je border alama puथा के सब compromise में हां lapen alang ni kai ke da ning je se border ke rai kom je aphan kai ke ta alang ke matha pondo ke so puथा ka bang ke single inchi along ni sitamelo ilitum Karbiang long hala sohot ilitum phan nakipi Karbiang long India that constitution ating pen ilitum phan fi la sela bangke ilitum asap ta ke compromise ji ko alama bangke kai ke da Karbiang long autonomous council ke la ke koi Halapu EM Amar Singh tiso pen ke pachini pona tengke labangso ahuni ke phovega dimate mukro long karitang bidia sing lekthe akumlin ki kimponje phan chechak pon lapen karitang bidia sing lekthe ahema soratuma phan prapjin pen vorengang hoi pekpon popusi ningje pon hem asor pan akorte non bang pidola latum korte bang pokoro bidasing lekthe bang elitum khainong be bang lake chewai gilo la sola ke phove kadima bang bidasing lekthe labang somen pen kumlin alam men pen hodak selam ponpo lapen ladang nang chuning ridundo bidasing lekthe labang somen pen ladang school hem nang pinai nang kim nang lak pinai la solam se jame Karbiang long Autonomous Council pen deng ponpo la pen ahema sorphan
oleng abar saya bangke nedum prapjin pen hipon po Ulukunchi pen hemari rongphar dipu pen longsodar inti Karbing Long Live Muni datum mithanga longle pulote kacherai komjia phanmate kachepang thek ponjia bang akinang soddo Sonsi kedamtang phaikuni ni phai ingkora hinier ni Assam ben Meghalaya hoi West Karbi Anglong Jirikindeng Police Station ke parlo Mukro long thengpi kang hua lampen khai charvo inang ni Lapente lapuson adu ya hoi alam nangki klang rocky Ladak Assam Sarkar mate Karbi Anglong Autonomous Council atum piniarni anta kithir thipen adu ya hoi Clark dak pen radaphan pang theklon tante dera korlo Lasi lapuson adu ya hoi puthak kithir klong avetik ke kevangjilangar ni anta lapuson ahuni ka vederji puke mathadam un e Lapen West Karbi Anglong arlo aningkan rang arniwang thak thengpi kang hwa lampen hangjo hang hai arjudun longlo Bonta non puanta Karbi Anglong Autonomous Council Forest Department pen khang thipun e Lasi dipu malong kachi boi hup Foresta Fatumaphan West Karbi Anglong along papat ponangji pusi usuka asongjapo jintu hajarika pen ningje pon pusi birta longpong West Karbi Anglongot Jikiling থানা অন্তৰ্গতত মুকলং ঠাই অঞ্চলত যোনটো ঘটনা ঘটি গ'ল হেতু আমি তীব্ৰভাৱে হেতু গৰিহণা দিছো যাতে অনাগত দিনত তেনেকুৱা যাতে ঘটনা যাতে কোনো নহয় আৰু সকলোৱে যাতে শান্তি সম্প্ৰীতি বচাই ৰাখে বুলি আমি এই সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি ক'ব বিচাৰিছো আৰু ক'ব বিচাৰ লগতে এই চৰকাৰখনে জাতি মাটি ভেটি বুলি তেওঁলোকে যোনবিলাক স্লোগান দি থাকে কিন্তু আমাৰ যোনটো অসমৰ যোনবিলাক বৰ্ডাৰ সমস্যাবিলাক তেওঁলোকে যেতিয়ালৈকে ঠিক নকৰে তেতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেশ্যন হোৱাটো এটা স্বাভাৱিক হেহে আমি বিভিন্ন সময়ত বৰ্ডাৰ যোনটো সমস্যা হেতু আমি সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি অটোনমাস কাউন্সিলৰ বিভাগীয় বা দিছপুৰ কৰ্তৃপক্ষসকল আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছো তাৰ পিছতো কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো এটোৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা লোৱা দেখা নাই হেহে আমি ক'ব বিচাৰো যে অতি সোনকালে যোনবিলাক আমাৰ কাখৰীয়া অঞ্চলৰ লগত যোনবিলাক আছে আমাৰ বৰ্ডাৰ অতি সোনকালে এটো ঠিক কৰিব লাগে আৰু যাতে অতি সোনকালে এটো ঠিক যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত এনেকুৱা যে সিচুৱেশ্যন যে আকৌ নহ'ব কোনো মানে নাই আৰু আমি ক'ব বিচাৰো অটোনমাস কাউন্সিলৰ বিভাগীয় ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক আমি ক'ব বিচাৰো অটোনমাস কাউন্সিলৰ মহাপালি সিএম ডাঙৰীয়া ফৰেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো এটা বহুত ডাঙৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট যোনবিলাক বৰ্ডাৰ অঞ্চলত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ৰেঞ্জত আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছো যে বহুত সিকিউৰিটি গাৰ্ড তেওঁলোকৰ আছে কিন্তু তেওঁলোকে এইবিলাক যাতে বৰ্ডাৰত তেওঁলোকে যাতে নিযুক্তি কৰে হেতুৰ ওপৰত আমি দাবী জনাইছো Habar ke hatpen Harsing Rongpi Karbi Anglong Live Kidamtang phaikuni ni phaikhrener kebani Guwahati along BJP National President JP Nanda lapen Home Minister Amit Shah kewang hut Assam arlo along tin amondol along ta mithanga sai hem donangji pu kaningje tekang tingsi dolomara along long e sompon lo Lason se Karbi Anglong District along ta Karbi Anglong Autonomous Council kechari CEM Dr. Tuliram Ronghang aning ke me lapen Duarbaguri MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tok Bitong Sekot pen party intang nang ji lapen mena sai hem dowek nang ji poteng pen pini Duarbaguri BJP sai hem kimi chengpon lo sai hem kimi anu jok ke som ke pang chengpon jai mekalong aluhia man pen ke wang Duarbaguri Prabhari in charge Robi Rongpi alangli hin bensi khita ke ek ingti pon lo Lapen Duarbaguri VDC Chairman Sarkoi Rongphar pen kaningje ponke Duarbaguri Mondol Amai Phusunaram Singnar aphan sai hem ki kim aphan longle ki pek pon thega potta kachoro pajir pon Lason BJP High Command pen kapin khat ke homosti tin along ta consensus tin long ta son party office mission pen du nangji puke nili kaprek a political party di bhan ke thek long pila asipini BJP a party High Command pen kapin khat pon ateng si dak Duarbaguri sitame office sikim no nai polo ili tum longle tame long thai bi sitame dakle tum mondor a president Sonaram Singnar alangdi si donet lo Bangso jai megalong Dolamaram Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang Duarbaguri Mondol Amai Phusunaram Singnar Duarbaguri Mondol Chunbang Daniel Terang VDC members John Kathar lapen pinnangan songalong klembang phu abang phiatum chetong runsi mesen ingsam jin pen jaimek pachun pon party BJP state office along
อิงปุติกังลงละสวดเต็งเป็นอากิให้ดรตุลิรามรองหังอิลิตุงกระเจงหอนอาเซียนอลังลีกับเป็นคาดเต็งเป็นอับบล็อกอมอนดอลตินการเบียงลง26 อิงคอยระทรอกโดคอมสตีลาซีลาสวมอนดอลอิงคอยระทรอกลงตาเมนาไซเฮมโดลับดังจีบุเปนดักดวาร์บากุรีอากิให้อิลิตุงกระเจงหอนริชาร์ดทอกบีEM sar sita alangli initiative pen mondol a president la pen ke BDC chairman ake hai sar koi rong par hai aphan pin khat si nili tum pini ka do we ladak chingrum pen BJP a party ke pathir ji aphan sai hem ke pathir ji aphan ka do we chitong pen pin ni ladak in thu pon News Report Karbi Anglong Live Pini phai kuni ni phai kora player ni lakha in kora truck Dwarbaguri constituency Dolomara along Dwarbaguri Press Club asai hemalong APHLC asong atum pen pherangkia mai kang nipon Bangso pherangkia mai kang ni along kachitong dun Dwarbaguri constituency APHLC mai phum mondor singiti women wing samai phi Rohila lekthepi lapen APHLC asong along claim bang phu bang phiatum chitong dun Bangso pherangkia mai kang ni nangkok alam theke kedam tangar ni Karbi Anglong Autonomous Council EM kangbura kiling pen pherangkia toma phan heleke oda song pukipu abangke nilitum Dwarbaguri APHLC asong pen ke EM kangbura kiling aphan kaningje puthak alama bangke ningduklo Athemalang like inut Karbi Anglong Autonomous Council EM arpu ke do banglo jongsi pherangkia toma phan lang plot pen lason ki pu pulote Karbi Anglong ada aphan ke chari thekthelo Lasinangli pini penap angbong EM arpu pen che oserak nang po lapen Karbi Anglong Autonomous Council ke charipon abangpu CEM Dr. Tuliram Rong Thangsatami EM kangbura kiling aphan arpu pen than petang po Jongsi Karbi Anglong Autonomous Council along lason nongno kijuno ke wana bangpu padobom leputang te emek chara thayavilo Lapen eson alam Karbi Anglong Autonomous Council ke chari bangpu CEM Dr. Tuliram Rong Hang pusitami Karbi Anglong aduya hoye puthak pusitami insai theknang po Lapen phai kuni ni phai kore hinia ni Meghalaya pen West Karbi Anglong ahoy along toluk sodak ke dokok alam pusitami kopisi non pu anta anghu chingpu hai hidetlo Lapen Karbi Anglong hiduk ke song ahut kopisi dodun joylo Nanglin ning tong arong rong maputa Dwarbaguri APHLC mai pu mondor singing pipen ning jipon Alam Mengalang lang li bangke Karbi Anglong along helicopter Lapen alang li bangke media tuman ke teroris kira bangke la bangne tunge chidon de EPCC hun bangke penala le pulo media nang ne ko alang de non ketam tam ana bangke ne ki puji bangke lalo kangura killing po alam bangke nili kichuri bangkal lalo Karbi Anglong media tum anta me kangura killing alam bangke me no hinona ta tokpi pedana po la alang li phan ke boycott na po lasi kangura killing la son ke ne bangke ne to EPCC apang si news picture shot pu lakali nangli phan EPC BJP etum news tapilo media tapilo sitame nangli la Karbi yan phan chitya thek cho Karbi yan media phan chitya thek cho lipote nangli ke EM ke khije ma sin nangli order dur ave na penangli sisun tungo nangli ke ritpan rongo hai bai rongo kanchong na rongo aku ni nanglang pen chini ke nangli la son Karbi ke ban ke ching honora dia munita kali penang likit hekara kerera ko munita kali lo hi banke logo district border gulakha district border ta apang tak panglo badata je lokho thoi kilingro arong la penok ni juri ha sota borsapuri t state tum adivasi tum Karbi Anglong nenan thilo hala dakta me tuliram no hanga tum badda local MEC ha so ho non ki ki bom bankalang irrigation yemlo Richard of this the charge of them help here so hey and bom ili tum paning ke parsu pecharwo ke komalo punate lambda mate lake Himonto Biswa Sarma ke alangli non ili tum theglong lo apran mega Mizoram pen Assam tum ke pho gon bante alangli tum ke kichirai dun paprapi News Report Karbi Anglong Live Tang te pini Karbi Prime Time abirta ke lapuan si kang tonik lom